Galatians bia Wolo le hisane. Beni abon Yesu hisane kwakwa le shiemo, ye meni je yuda fo eji ame latin, ni amehre la tuule. Sane bi mokome ni bateshi jiake, aso esake mokwa ye mose mlale no, tane echo anokwa Kristo fo nyolo. Paulo echo na momo ake, ine hehi akra. Anokwale mo ni yo minjiake, no kome pe no mokubanye edamo, ni eke ake wala ye Kristo mi. Noji hemoke yeli. No pe achon aji Enumɔ jale ko fan achon me fen. Emi ncho mo jake me kome eja safo ni o Galatia ni ji Roman bi ashipon ni o Asia fiolemi. Ameba teshi ameshi Paulo ni amemi mfino veveve ake jamo oye Mose mlale huno dani Enumɔ anye ahero yiwala. No krede hewo ni Paulo ma Wolo ne ya Galatia bi le jiake Etɛ ha meni alaka ame ni atoton amenanike amale chomo ile akun amese ameba anokwa hemoke yeli ke jamole mi eko Paulo ke he famo de shishie chono he wale tuntun na eyo ake achele Yesu Kristo bofole egba mi npo ke no mi ma ake che ni achele na eba hie sane papale eje gbomoko he wale mi shimo nyumoden eje ni ekeshise ake meya he wonkrede ni achelele jiji majiabile agbene ete no chon ake hemokayeli nope achon aji Enumɔ jale ko fan na agbele echon ake Kristofo ajemba kesuomo ni jio Yesu Kristo no hemokayeli minle ejo eba twa Wolo eminjira mo ebane Klɛŋklɛŋ mimbote mo Klɛŋklɛŋ icho Klɛŋklɛŋ kuku kata kuku ni jinyuma ano. Eke hewal ni Paulo yo ake Kristo bofole. No Klɛŋklɛŋ icho kuku ni jinyuma ke kome kata icho Enyɔ kuku ni jinyuma Enyɔ ke kome eno. Nyumo dromo le hisani papa. No Yitso Etɛ Klɛŋklɛŋ kuku kata icho Ejwɛ kuku ni jinyuma Etɛ ke kome eno. Kristo fonyo heyeli ke egbena. No Yitso Enumɔ Klɛŋklɛŋ kuku kata Yitso Ekpaa kuku ni jinyuma. Eke enamuwe Yitso Ekpaa kuku ni jinyuma ke kome kata kuku ni jinyuma ke kpaanyo. Agbene nyaha wobua Galatia bi Wolo le tue. Klɛŋklɛŋ Yitso ngamo. Mi Paulo ni mi jibofo ni mi bofo nu chumo le je gbeme aden. Ni je gbomoko no hu echon. Shimo Yesu Kristo keche Enumɔ ni tele shikejegbohin ate no echonle ke nyemi me ni miyo le fe ma Wolo ne ya ha Galatia asafo ile dromo ke hejole ni je woche Enumɔ le ke nuncho Yesu Kristo den ahanye Yesu Kristo ni ke le dienche ha ye wo he shaila hewo kuni je wo ke jeje mfon ni onmenenmene na mi ye Enumɔ ni ji wo chele suomo na ale eno je anunyanle keje nano ke asho nano le amen Sane papa kroko be ife mi hie ya aka mro ne no le yemi ntinye ye keje moni chanye ye Kristo dromo min le he ke ya sane papa krokro he shije sane papa krokro ni fe ake me komeni yo ni ha anye dwemo futuo ni ameta wake amechon Kristo sane papa le hie amebushi Shikeji wopo alo bofo ni je mwentete bajaje sane pakwa kroko echonye. Yeno ni wo jaje wo chonye na esele. Ebo musu. Tamobo ni wo ke momole na ka eno miko eko ake. Kamoko bajaje sane pakwa kroko echonye. Yeno ni nyemo mi na esele. Ebo musu. Eja ake benele gbeme ahi egbe mitawo lo Enumɔ hi egbe. Alo minta gbeme ahi masa. Eja ake kemi ka he minta masagbeme ahiele je Kristo chunlo jimi boni fe ni Paulo chonbofo shi mi hanyele anyemi me ake sane papa ni mejajele eje gbomoden eje ake je gbomokoden mi nakeje ni je chonmo hu achomi shimo Yesu Kristo poje mo na mi naye eje ake nyenu misa jembalehe ye yuda foi ajamole mi boni mi wanyumu asafo le ifenine ni bi bomoden ake
makpata hie ni mite hie ye yuda fo ajamole mi femiti penfo pii mi jakubi aten ni mi hie do na akpa ye wo cheme able ma chomwe ni akeha wolehi shibene sanyumo ni jemi eto kejemi nyamusun bebe ne ke dromo le cheme ke bale hie ake ejie le de nche ebilepo echonmi koni mi jaje hisani pakwale mi chon ye je majin la tenle amrole mi bi gbomoko ngawo ye he ni mi sa mi ya Jerusalem hu ye meni ji bofo dani mi hu mi chon bofo la ngo shimo mi yinkete Arabia ni mi sa mi kumise ke Damascus eko kekele no sa fi etele mi te Jerusalem ni mi ale kefa ni mi hie ngogbi nyuma ke Enumɔ shimi na bofo la temo kokroko ake ja Yakobo nunchole nyemile shini ni mi ngmanye ne na nyumo hie mi ko yake mi male no sele mi basiria ke Kilikia nian shi ale mi hie ye Yuda asafo ni yo Kristo mi lami shi amenu okeka ke akawake moni be ko mi ni ewawo yile agbene jaje he mokayeli ni chuchule ibomoden ake ekpata hie le hisani kwapale echon ni amewo nyumo hie nyan ye mi hewo Yitso Enyɔ bofo ekroko melengo Paulo ake bofo kekele no se afi nyuma ke Ejwele misami ke Barnaba te Jerusalem ni mingoti to hu mi fata mi he shimite ekpoje mokuna ni mi ke sane papa ni mi shio ye je majin la ten le ya mmemme ni yo gbe le son ahie bona fo eni mi da alo ni mi dale akafe yaka shiti to tete ni kamiyo ni ejihe la nyole anye no aka efoketia meni woketia fo sane ne no ji amale nyemi meko meni jushi ke ba futuwo ni ameba nigi ko ni ameba sra wo heni wo ye Kristo Yesu minle ko ni ameye wo nyon shi wo ple ni wo bo ametwe mletwa komepo tete ko ni sane papala anu kwalele ahishida ahanye shi meni abo amake ameye ogbele bofe boni ameye osale jemi esane koni nyumo kwa gbomo hie ihalale meni abo amele amechon mi noko amefata ahi shimon beni amenake atu folo aten sane papale jajemole awo miden tamoboni atu kete afolo anole awo Petro den ejake moni chuni ye Petro minle eha eye bofo ye kete afolo la tenle leno echuni ye mihu mimi ye jemajin la tenle beni ameyo dromo ni akahamile Yakobo ke Kefa ke Yohane ni abo amake akranshinle ameke na anyuboni ne John le tami ke Barnaba de koni wole wa jemajin la ngo shi amele ame ya kete afolo la ngo shi ohiafo ekeke ameke wokai ni nono hemode mibo ake mafi shi beni Kefa ba Antiochia le midamo ehie mikuena ejake eyesane neja ejake dani mekome aja Yakobo ngo abale ekeje majambile yoni shibena mebale ekle heshin ni echehe ejake esheme ni je kete afolo la ten legbeye ni Yuda foi ni eshele hu kele fe na kan usatole ni amesato fe mole blabana bakete amegbefan shibeni minake amenye tromo yesane papala no kwalele nale ni keke fa ya mefe amehiake kebo ni oje Yuda nyo le ohio shitamonje majianyo ni je tamo Yuda fonyole eba onyoje majiabila no ake amehishi tamo Yuda foi keje majiabi fenle hemoka ele no achon ahera meiwala afo Yuda foi akani woje eshafelo ni jeje majila mi shi akani wole ake abu gbomoben keje mlani chumo ami ake ja achon Yesu Kristo no hemoka ele le no kekele wo he Kristo Yesu no woyi koni abu wo ben ye Kristo no hemoka ele mi ni je mlani chumo ami ejake abu gbomoko ben keje mlani chumo ami shi agbene keji wo ni wo tawo ake abu wo ben ye Kristo minle ana wo ake wo de nche hu eshafu elo eji wole bele Kristo ji eshason lo da bida ejake kani ni mi kumole no mi ma ekonle bele mi ke mi de nche mi he chon ake no ton lo ejake
mile mi chon mlale no mi gbo ye mlale gbefan koni mi hia aka ha nyumo asem mi ke Kristo he wole jemi mi hia ka don shi Kristo ni hia ka ye mi shi mi hia ni ka ya hello mi agbenene nyumo bile ni sumo mi ne ka he ha ye mi he wole no he mo ka yele mi hia ka ye mi nwa nyumo dromole ejake kemla no jale chonke bale bele Kristo le yakatwa igbole Yitso Etɛ mla lo he mo ka yeli o Galatians bi ni be Yitso na mo penya ye nye ni aten Yesu Kristo yenye hi ake moni asenlele ene keke mita o male yenye na mumole ni nyenale mla ni chumo ya menye na keje alo he mo ka yeli ni nyeke bosani papa le to emi asonye kenye be Yitso ni nyeke mumo boinle agbene helo nyeke ba agbena lo no baba o ni nyenane yakatwa nyenalo ke eyemiake yakatwa nyenale bele monike mumole hanye ni echon hewale ni yenyemile mlani chumo ya hewe fio alo he mokayeli nyeke bosa ni papa le tuele hewoni tamabani Abraham henyumo eye ni abu enejale ahalele no ewole nyena anyele ake meni hio yole ameje Abraham bi shiake ni malele enamumu ake hemokayeli mi nyumo abuje majila benye hewole ejaje sani papa la echon Abraham eto ake omi ajoje majile fenye bele meni hio yole ajo ame ke Abraham heyelole ejake me abonika me he fom lani chumo anole lo mo ka me no ejaka agma ake alo mo femo ne ya no efe ni mfe ni agma ye mla wolo le mile she ye fa ake mla mile abu mokomoko ben enyumo hie ejake jalole hemoka eli mi eyana walaye shimlale je hemoka eli sanini shimo moni yono le yi ana walaye mi Kristo powo kejemlale lo mole mi akeni echon lo mo eha wole ejake agma ake alo mo fe mo ni chochrochu no le koni Abraham jomole abaje majinla no ye Kristo Yesu mi ni woke hemoka yeli ana mumo ni awo heshinle mlale keshiwole anyeme mi wie le gbemami gbomokpa motete keja plenu le moko kwa ni asan moko ke noko fatahe shi Abraham le akele ke ehwe le wie shi wo wie moile eke ake ke ohwe ile tamono ne ke me pi mi wie shimo tamomoko me ake ke ohwe le moni ji Kristo le sino ni mi chon le jiake mla ni awo ya fi o ha Ejwɛ kenyuma etensele egu pamo ni nyumo emano adracho etole ni ehashiwole afe yaka shikegbo shini le jemla le mile no le je shiwole mi eje don shi Abraham le shiwo no nyumo chon ikekele agbene meji mla le mo akeha ni akana no tomo ke ashibe yon ni hwe ni awole shinle aba ni nwembofo ano achon awomlale ni akawo mi ndamono den shin mi ndamono sanele eje mokome no shinyumole mokome ejile agbene mlale shi onyumo shinwole lo dabida ejake eje awomlako ni anya wala aha kunle anokole minle wobembu baje mlano yeli mi shimon malele engani bi fe yi ewo eshashishi koni echon Yesu Kristo no hemoka yeli no akeshiwole aha meni hio yole hemoka yeli eha wayi wohi shidani hemoka yeli le bale nga woyi tamon gboklefo awo mla shishi ke ashi hemoka yeli ni abaje kpole aba no ewole mlale echon wo choselo kemi ya Kristo ngo koni achon hemoka yeli le no abuwo bein shi yemoka yeli bane wobecho selole shishidon ejake nyefele nyimo bi jinye ye Kristo Yesu mi kechon hemoka yeli le no ejake nyeme aboni abaptist nye awo Kristo mi le nye wo Kristo yuda nyo bele hela nyo hu bedon nyo mbele ode hu bedon no mbele
yo hu bedon ejake nye fele mokome ejinye ye Yesu Kristo mi shi keji Kristo ni jinyele bela Abraham hwe ejinye ke gboshi ni yelo ehu ye shiwo le na shi min kake bi abo fe ni gboshi ni yelo leji abifale so tokobe ekenyonte chebele leji ni le feche shimon no kwalo ke chuji nupa ashishin ke ashibe ino ni chele etole na ka no ken wo hu beni woja abifa bile aka wo woje na nshishinje ni bi anyon yeli le shishi shi beni bele shele inwo chule de nche ebile keba yo fole eba mla shishi kone eba po meni yo mla shishi le ni wo chomo bi shake ni bi jinye hiwole ni wo chu ebile mumole keba nye chuame ni ebo ake aba ata no ewole oje nyondon shimon biju ni kaji biju le bele nyunwe feo ni yelo hu Galatians bi asese ya shipe mini nyele nyumole nye fe nye henyoji nye hani bi ni ye amebosu na ale je nyumo enile shagbene mo ni nyele nyumo alo ni nyumo ele nyele efi oten ni nye kwonye seke ya shishije ni bi ni nye no kwa fe ni behe wale kole ango ni nye sa nye ta wake nye je shishi nye somo ame eko onle nye yogbi kenyojin kebe ka afia egbejano ni atole no mi shegbe yake ekole yakatwa migba mehe na yenye hele mi nkpanye fa nye mme nye tamoami ejake mi hu mitamonye nye foko mi efonko chinyele ake hello gbede mo mi jaje sani papa le ye mi chon nye krenkren be ni mi jaje le ni no ni ji na chon mo hanye ye mi le nye gbe hegwo nye asa nye nyange chimo nye here mi tamonyu mo bofo tamo Yesu Kristo dienche agbene na gbe mi se le yo ejake mi yenye he odase ake ehi ofe mo jikule nye famo nye himbe tete nye hami ani mi chonye he nyelo ake miko nye no ni ji anu kwalile je nye he modern papako me ko me bole ame mi nta o ake amechi nye wongo ba agbemon ko ni nye bo amemon ame modern shi ehi ake abonye he modern da keji akedwemo papa fe ni je beni mikenye yo le keke mi bibi ni mi komo kenye fomo eko ke ashibe ino ni ashon Kristo suban yenye mi nani kule mi yenye masa amrone ni mi chake gbeno ni machon ni mi kenye Ahwoi eje ake mi yemfio mi koshikoshi yenye hewo mlale ke hemo ke yelile nye meni nye tawa ake nye himla shishile nye kame ani nye nu mlale lo eje ake angma ake Abraham ye bi Enyɔ mokomele ekenyon yo le fole ni mokomehu eke odehe le fole shagbenele moni ekenyon yo le fole afole ye helona shimone eke odehe le fole afole ye shiwona nibi ne abeni ene meji pamo Enyɔ le ekomele je Sane egon le no ni nyon yeli mi efo ewo noji Hega ejake Hega ji Sane egon le ye Arabia shieke ngmene Yerusalem le ya ejake eke bi le jinyoji shinwe Yerusalem le ji odehile niji wonyele ejake angmaake la nyamolala bo keneni ofo wonyamono ni o block emishe bo ni okomo ejake moni ba moko le mo mbi fa fe moni yo wulepo agbene anyeme wole shi wole bi ji wotamo Isaac shi tamo boni nobele minle moni afole ye helo na le wa moni afole ye mumo na le yile naka no ken yo ngmene hu shi meni malele ke o shi mo nyon yo le ke ebile eja ke nyon yo bile e ka odehele bile ye ngboshi nile no e wala anyemi me woje nyon yo le bi shimon odehele bi Yitso Enumɔ nyehi anyehe yeli le mi Kristo ha waye wohe no ewole nyadamu ashishin ni nyeka ha aboanye nyon yeli apale don na mi Paulo minka nyake kejinya ha aflonye ketiale Kristo he banse na mo hanye chiminsa mi yodase minchon gbomo fe gbomo nifo ketiala ke ehi enyomo no jeke
eyemla le fe no shinye meni nye tawo ake abunye be yemla mile nye chenye hikeje Kristo he nye je dromo le mi nye gbeshi eja ake wole mumule no wo chon wo ke hemo ke eli meo jale ni wo hie kanole eja ake Kristo Yesu mile je keti afu ni asan je fo hu ni nyo no ko ifio shimo hemo ke eli ni chon suomo no ichu onile kule nye mi ya no jogba na mo po chinye gbe ake nye ka bo anu kwale le tue due mo chake mo ne je mo ni cho nye le mi eje masha bibio ha masu ile fen sha mile mi ke mi hie efonye no enu ncho le mi ake eban la ake nya adwendwen mo kroko shimo ni ha onye dwen mo le mo fe mo ni jile eso abu ayite shimila nyemme keji keti afo le mi shi ololole meba mo ni awa mi lolo naka ni kule se mo chola he pampile se efo awo mina ni kule me ni ha nye gbugbale fro ameheni ntetepo amehwe heyeli me shihile ke mumo na anyemo eja ka heyeli me achenye keba anyemme shi nye heyeli lekeke nye ka ha echu ahegbe ha helo leta omoni shimo yechu asumo no yesumosumo anyehe eja ka mla mu le fe no yeli ye wie mokome na mi ake sumo nanyo tamaboni osumo bodi encho hile shike nye komokomo onyehe ni nye ye nyehile nye kwa nye ka kpata anyehe hie shino ni mikoji nye nya ya mumona ni nye fe hilo akono le anani eja ke ni hilo le ta ole ke mumo le ya ni mumo le hu ta ole ke hilo le ya ene me ka meheye ene he wole ni nye sumo le nye fe shika mumo le kpla nyele no le nye bemra le shishi shi helo le nuchumo ele jopo fan no meji adramambo mujini chumo nyenye ntwibo wonjamo sun nye be awunga yeli minlawo be mumo atuanchemo minglamo heko dato danumo mimbasabasa femo ke nini tamo eneme nini minka enye mato tamobani mika enye momole ake meni fione ke nini nele ameni ne shenyumo manche yeli leno shimomole yibiji suomo mishe hejole chuishito mihile ejron femo hemo ke yeli bo femo heno yeli enemele mlako egwu shimeni ji Kristo nile amesen helole ke ehe doni ke kono elefen keji wo hie ka yemumole nale nya ha wonya yemumole na hu wakata wa yaka anunyam ni wo hemila ni wo hie kon wona neme ano Yitso Ekpaa nye kpe anye ketre anye jachinle anye me keji moko minton ni amolele nye me ni nyeji mumongbe mele nye sana ka emole ko nke minjole mumo ni olohe no kwemo koni bohu akakabo nye jachinle nye kpe anye ketre a ni nekegbe no nya acho nye ye Kristo mlale no ejake keji efi omoko ake moko jile be meni eje mokule shishuwehi shimofemo aka ledienche enichumo ekwe ni no dani na noko ye ledienche emin keke ni ehwan fono je mokroko nono ojake mofemo atre ledienche ejachu shimoni achon le wie mole eke chon le aja ni bi papa efen na eyo nyekalaka anyehe nyumole alile ejake no peni gbomodun le no ibakpa ejake moni duoni yele dienche helo mile ehelo le mi no ibakpa fite mokeje shimoni duoni ye mumo mile mumo le mi no ibakpa na no wala keje chinyaka ha ekpakpa fe mo mi nto anye ejake ke woni jan eje wile obakpa hu ebe ni sami bele be mi ni hegbe yo ha wone ni ha wo fi amefen ejuro shititile me ni ji he mokayele le webile na gbe kokobo ke ngamo ni kwa ni ma o kadi adramo ni mi ka manye Wolo ke
me die enche minine meni tawake amehie abanya yegbeme ahiele ama amenyonye no ne aflonye ketia bena afe keke ni akawa me ye Kristo semmochole hiwo ejake meni aflame ketia le die enche tete ye mlale no shimo ameminta wake aflonye ketia kona amesha amefonye helo gbefa ni neno shimile akagbala mi fonfon ake mashama fon nokono ake jawonu ncho Yesu Kristo semmochole nono ni achon asenjele ahami ni mihu asenmi ahajele ejake Yesu Kristo minle kete afo je noko ni asan fo hu je noko shimo noni ji noko ji bo no he chomo ni me aboni anye ye neke jemba he mlale nale he jole ke mobonale aba ame ke nyumo Israel no enesele moko aka gbami na don ejake ni hienu ncho Yesu plamo kadile ye migbomocholehi wonu ncho Yesu Kristo dromole ke nyemumola hishi anyemme amen. Paulo wolo negma ya Galatia bile ina agbene